Poštovani slušatelji, još jednom vam želim dobro jutro uz program Hrvatskog radio Knina. Subota je jutro i vrijeme je za emisiju Mi smo mali, al smo veliki. Koliko veliki u svom ponašanju mogu biti naši mali, u ovom slučaju mladi članovi radijske sekcije osnovne škole doktora Franje Tuđmana. S ovom današnjom sve smo nekako podigli na višu razinu i otisnuli se na teren nekih 50 km južnije od Knina, točnije do Šibenika. Evo o čemu se naime radi. Članovi radijske sekcije, njihova voditeljica Marija Dujmić, posjetili su Hrvatsku televiziju u Šibeniku, gdje su boravili puna 2 sata i saznali puno toga o radu same televizije. Što konkretno, kao i što ih se najviše dojmilo, poslušajte u današnjoj emisiji. Pa meni se tamo baš svidilo, dojmio mi se taj odlazak u Šibenik na Hrvatsku radioteleviziju. Što ti se evo najviše dojmilo? Pa dojmio mi se najviše studio, dakle biti u studiju, sve kamere, onaj blesimetar. Tako da i vodili smo nas par kao neke svoje vijesti i bilo je jako zabavno. Kako ti je bilo naći se ispred kamere, evo da čitaš nešto pa da te svi gledatelji gledaju? Pa da sam, na primjer, sam u toj prostoriji gledati u kameru, to mi nije problem, ali kada bi me gledala veća skupina ljudi dok ja snimam nešto, onda bi me to bilo baš nekakav problem. Malo treme bi bilo? Bilo. Što se tiče tehnike, odnosno tehnologije, tu ste se upoznali? Pa jesmo i taj mi se dio isto jako svidio, jako skupa tehnologija. Doslovno sve tamo na Hrvatskoj radioteleviziji bilo je sve jako skupo, sva tehnička oprema i sve ostalo. Upoznali ste se i sa radom novinara, koliko je zaista stresno raditi taj posao? Znači, jako im je stresno tamo, ako na primjer neki se uređaj pokvari, znači cijeli sustav odmah pada, ili na primjer ako je neka hitna obavijest, odnosno neki novi događaj, oni odmah znači moraju ići sa automobilima i tamo i odmah donijeti taj izvještaj, znači da bi bili aktualni, da bi zaradili gledateljima, ajmo reći. Kako si ti shvatila tu razliku između radija i televizije? Na televiziji je puno kompliciranije, jer tu treba i sliku uređivati, ima puno, znači video ti isječaka o intervjuima, na primjer kod radija tu se samo zvuk montira, znači puno kompliciranije. Na radiju nema slike? Ne. Što se tebi evo više sviđa? Televizija. Zato što je zanimljivije, izazovnije i više bi mi se svidjelo nego ovako radijski. Pa za tebe se onako kompletan čovjek i mora spremiti i srediti, kao što si rekla, dosta je izazovniji. Da. Da li se danas sutra nalaziš u takvom poslu? Ne baš. Više bi, na primjer, volila biti nastavnica ili nešto drugo, nego, na primjer, televizijska voditeljica. Lucija, što se tebe evo posebno dojmilo? Pa sve me se dojmilo, bilo je jako zanimljivo, vidjela sam koliko je stresno, kako sve mora biti tip top, sve snimaju u sekundi i njima 3 sekunde sve znači, nama ništa i uglavnom bilo je jako zanimljivo. Da li se ti danas, evo, odnosno sutra, kada odrasteš, možda vidiš u tako nekom poslu? Jedino iza kamere ne bi, ovako jako je stresno biti voditelj, da te svi gledaju i fali mi ta neka doza koncentracije. Pa evo ti si bila u ulozi voditeljice? Da, i svejedno, iako samo su me prijatelji gledali, svejedno je jako bilo stresno stajati u tom studiju kojeg nekad na televiziji gledam. Bilo je jako čudno naći se u toj ulozi. Simona, kako je tebi bilo iskustvo? Pa meni je bilo dosta dobro, meni se sad puno više sviđa novinarstvo, imam sad želju biti novinarka, a za voditeljicu vidim da je puno teško biti voditelj zato što, pogotovo uživo, trebaš se odmah sve pripremati i zato treba imati godina iskustva, pa je malo teže, ali... Razlika između radija i televizije? Pa televizija je puno kompliciranija, znači sve je teže i trebaš imati puno živaca za to. Naprimjer, na radiju samo snimaš svoj glas i već imaš iskustva ako si radio nešto i najlakše na radiju. Što se tebi više sviđa? Pa oboje mi se sviđa, ali bi nekako možda više bila za televiziju jer mi je zanimljivije možda.
Pa meni je bilo odlično, saznao sam puno toga novoga o novinarstvu, o svoj toj tehnici, o tome kako to funkcionira, o svim tim njihovim trikovima koje oni zapravo koriste, a koje mi gledatelji nismo primijetili. Kao na primjer? Kao na primjer tekst im ide ispod kamere, a oni samo čitaju taj tekst, a nama to izgleda kao da oni gledaju kameru. Radio, televizija, po tebi najveća razlika? Pa najveća razlika je u tome što na televiziji naravno imamo sliku, te mi je to mnogo zanimljivije zato što jednostavno imamo veći doživljaj kada gledamo nego kad samo slušamo. Evo i ti si bila u ulozi voditeljice, čitala si vijesti, kakvo su iskustva? Pa mene imala sam neku tremu i na radiju to već drugačije, nekako sam se i navikla i ljudi me ne vide. A ako sam sebe sama vidjela, onda mi je to bilo nekako čudno i svi su mi bilo je čudno. Znači da bi možda prije radila na radiju ili na televiziji ili? Pa možda čak i na televiziji, ali treba vremena da se navikne čovjek i da to sve, ta trema prođe i tako. Želi li itko od vas raditi moj posao, raditi na radiju? Pa ja bih volio raditi, ali ipak honorarno, jer me više ipak zanima struka koju bi završio. Dobro, hvala, nisi mi baš puno utješio. Ivane, da čujemo tebe, kakva su tvoja iskustva? Pa meni je bilo super, onaj čovjek koji nas je ugostio, jako nam je lijepo ispričao o svoj toj tehnici i to me se baš svidjelo. Nešto posebno da nam izdvojiš? Pa bilo mi najbolje kad sam držao kameru, nekako ta kamera mi je baš posebna. Po tebi evo razlika između radija i televizije? Pa radio je jednostavnije rad na radiju nego na televiziji, jer tamo opet ima ta neka trema, svi te ljudi mogu vidjeti, vamo te samo čuju, pa... A da je na radiju brža informacija, to nitko nije spomenuo. Njima ipak treba dosta više vremena da obrade neke nove informacije. Da, pošto treba im više vremena i onda će to sporije doći do ljudi i informacija. Kako je tebi bilo? Pa meni je bilo super što smo sve novo naučili, vidjeli neke stvari koje onako prije sam mislila iskreno da je to baš lagano, ali tek kad sam došla tamo, kad sam vidjela svu tu tehniku s kojom rade, koliko stvari, znači doslovno jedna stvar se poremeti, odmah je sve onako baš je stresan posao, tako da ne znam baš da bi ga mogla raditi. Mislim, mogla bi, ali ne vidim se baš u tome. Pa nešto posebno evo što ti se svidjelo? Isto taj blesimetar, onako nisam nikad znala i doslovno šta gledaju u njega i tipa to se pokvari, odmah moraju naći to na papiru, odmah se orijentirati, znači baš je stresno skroz. Pogotovo kad ide uživo, kad ide uživo program, onda je to baš teško. Naprimjer, oni ispod svog tog stola imaju kao jednu pedalu koju stisne i na taj način si puštaju tekst i brzinu teksta. Znači pomjeraju tekst? Da. Da li si ti kad skužio evo da se netko služi blesimetrom kad gledaš televiziju i emisiju živo? Pa nisam baš samo, jednom kad sam gledao jednu seriju sam vidio tako da oni su tako krenuli i pokazivali taj blesimetar i onda sam tako, wow. Da li ćeš sad na drugačiji način gledati televiziju? Da, naravno, zato što znam sada sve te trikove kojim se on služe i sada znam koliko je to zapravo težak i stresan posao. I teško im je jer doslovno svaku najavu sve moraju u sekundu jer o njima ovise i drugi program koji slijede na televiziji, tako da je baš stresno jer svaka sekunda im znači nama to ništa, izgleda ako ništa, a njima je doslovno sve u sekundama. I isto taj čovjek koji nas je vodio i koji nam je predstavljao to sve, on je, ajmo reći, najbitnija karika tog studija, jer preko njega svi ide, on upravlja i robot kamerom koja snima i on im dava znakove kad trebaju prestati, kad trebaju početi. Na primjer, kad imaju intervju goste na vijestima, na primjer, ako jedan gost priča više nego što treba, njima je to onda nešto što nama možda ništa ne znači, ali oni onda moraju promijeniti cijeli program, cijele vijesti, sve što su sakupili moraju nešto skinuti ili maknuti, a nama, na primjer, to sve normalno, ali stvarno je težak posao. Ništa manje ugodno iznenađena nije bila i njihova voditeljica, nastavnica hrvatskog jezika Marija Dujmić. Evo i njezinih dojmova. Bilo je divno. Evo, bili su vrlo gostoljubivi u HTV-ovom studiju dole u Šibeniku. Baš sam bila oduševljena. Pristup učenicima, odnos prema poslu, prema profesiji. Znači, pokazali su cijeli proces nastajanja jednog malog priloga koji je stvarno iscrpljujući, jel? Kako se, dakle, što radi novinar, s kim surađuje, kako se donose odluke,
gdje je studio, što rade u montaži, kako komuniciraju kad je izravna emisija, probleme s kojima se susreću. Tako da mislim u ta 2 sata druženja da su učenici radijske naučili više nego možda u zadnjih ne znam koliko što se tiče tog novinarskog rada na samoj televiziji. Bitno je drugačije od novinara koji radi na radiju. Dakle, puno veća suradnja mora biti između članova tima. Tako da mene je stvarno oduševio pristup koji su imali prema nama. Ono što će učenici drugačije od sad gledati jeste televiziju, a ti? Pa definitivno, mislim, znala sam da je to jedan složen, kompliciran posao, ali da za, ne znam, nastajanje jednog prilogića od 30 sekundi, pola minute ili minutu, da treba tako dugotrajna procedura i da treba toliko toga, stvarno nisam znala. Tako da mislim da će novinarski posao, ako se odluče jednog dana biti novinari, znati cijeniti unaprijed. A nadam se, u stvari voljela bi da puno i naših slušatelja i čitatelja i gledatelja da zna cijeniti novinarski posao malo više. Ono što je učenike fasciniralo jest upravo taj rad na televiziji. Svi su se nekako više odlučili za televiziju nego za radio, zato što im je dosta zanimljivije i dosta stresnije. Pa je, iako je nekoliko njih odmah reklo da je prestresno. Znači već su se neki vidjeli možda u malo manje stresnim zanimanjima, jer novinarstvo je poznato kao vrlo stresno, naročito kad radiš za nekakvog privatnika, ajmo ga nazvati u navodnike. Tako da dosta njih je bilo iznenađeno količinom stresa koju su osjetili u tom malom periodu boravka. Bili smo u vrijeme kad se i dogodila jedna tragedija. Novinari su bili na terenu, radili su, dežurali cijeli dan, bili su do 11 navečer na terenu, snimali su priloge koji su išli izravno, tako da su odmah stvarno mogli osjetiti tu atmosferu stresa i napetosti koja se događa kad je neka izvanredna vijest ili akcija ili tako nešto. Ono što je najbitnije u svemu tome da ćemo sad svi mi koji smo bili dole puno više cijeniti taj rad novinara. Definitivno, u tom smo se svi složili odmah po odlasku iz studija. Vrijeme boravka u Šibeniku nakon HTV-a djeca su iskoristila za šetnju gradom i razgovor sa stanovnicima ili tek prolaznicima kroz Šibenik. Zanimalo ih je koliko često ljudi posjećuju Knin i što misle o njemu. Pa poslušajte. Jeste li ikada bili u Kninu? Je uglavnom u prolazu, jel? A nekad sam znao i namjerno baš zastati, baš da pogledam tvrđavu, a zadnje što sam učinio da namjerno pogledam da odem u najnoviju crkvu što je napravljena nedavno. Što vas asocira na Knin? Pa uglavnom je to kraj, osim što je lijep, što je to uz Krku koja je uvijek prekrasna. Znao sam čak otići na izvor tamo na Krčiće i tako, a uglavnom znači mi je asocira na hrvatsku starinu i nekadašnje centar Hrvatske države i tako. Knin, evo, obično ljudi doživljavaju onako kada se spomene kao grad i kao neka socijalna sredina od posebne državne skrbi. Imate li takav osjećaj kada neko priča o Kninu? Pa nažalost čini mi se da ima dosta u tome istine. Koliko ja sam u školi nekad znao što ima od industrije, bio je Tvik ili tako nešto, tvornica vijaka, ne, to je koliko znam sad. Da, sada je Div, da. A ipak to radi, ne? Dobro, u Kosovu radi onaj gips, Knauf, jel? Tako, znači možda ipak nešto gospodarstvo se održava, ne? Ali u cjelini čini mi se da bi trebalo to još više, jel? Tako, znači da taj dojam ipak ostaje da to nije dovoljno razvijen kraj i da bi to trebalo, znači, da se promijeni ta slika, ne, trebalo bi još puno učiniti. Ne? Nekako svi Knin vežu najprije sa Olujom. A dobro, to su sada asocijacije iz ovog zadnje naše povijesti i tako, ne. I nije ni čudo, jel? Ipak je to bila odlučujuća akcija kad se konačno završilo stvaranje Hrvatske države, ne, to je bila najbitnija operacija, ne, kad se teritorij konačno objedinio. Naravno, ostalo još pitanje Istočne Slavonije u to vrijeme, ali mislim da je to ipak bila odlučujuća akcija u Domovinskom ratu. Ne. Još samo jedno pitanje za vas. Mladi nam odlaze, evo posebice iz Knina. To vjerojatno nije samo pitanje Knina, ima još krajeva koji su... uglavnom mislim da su to sva seoska područja u Hrvatskoj izložena. Evo ja sam recimo iz Dalmatinske Zagore, iz općine Drniš.
slična situacija u Kninu vjerojatno, dobro, sam grad vjerojatno nije toliko jer zbog tih doseljenika, odnosno prisilnih izbjeglica i tako, možda to nije tako demografska situacija loša, ne? Ali općenito u Hrvatskoj situacija loša i tako, ne? Tako da... Jeste optimist? Imam 2 sina, nije ni jedan oženjen, nema djece, tako da iz osobnog iskustva baš nije, da, nije situacija sjajna, ne, morat ću ih malo kritizirati, ne. Evo, želim vam sve najbolje, hvala. Vama također. Jeste li kad posjetili Knin? Nisam. Zašto? Pa eto tako. Što vas asocira na Knin? Pa eto, ratna situacija. Bi li voljeli posjetiti Knin? Pa bih. Što bi voljeli posjetiti? Pa voljela vidjeti tvrđavu. Jeste li kada posjetili Knin? Ne. Biste li voljeli? Da. Zašto, zbog čega? Pa da vidim kako je, koliko se obnovio nakon rata i kako je živjeti tamo. Što vas asocira na Knin? Najviše rat. Najviše rat koji je prošao, ali nekako razrušenost i tako. Ljudi najviše odlaze iz Hrvatske, iz Knina. Što mislite o tome? Pa odlaze zato što gospodarske mogućnosti nisu povoljne, ljudi ne mogu živjeti od svog rada, a mladi žele raditi, žele osnovati obitelj, a ako nemaju uvjete za to, ako ih ne mogu prehraniti, onda naravno da odlaze. Jeste li kad bili u Kninu? Jesam. Kako vam je bilo? Pa ne sjećam se, bio sam kao dijete. Pa sjećam se Kninske tvrđave i nekog užeg centra. Šta vas asocira na Knin? Domovinski rat, najviše. Čak tvornica vijaka Knin, koje se sjećam iz djetinjstva, se o tom pričalo, jel? Mladi dosta odlaze, evo i vi ste mladi, što mislite o tome? Pa inače, to je problem našeg generalnog stanja u državi. Mislim da je to sad, je li to problem Knina, možda se više ocrtava nego u nekim drugim sredinama, ali mislim da je to nacionalni problem prvenstveno. Jeste li kad bili u Kninu? Pa jesam prije mjesec dana. I kako vam je u Kninu? A lipo, čisto uredno sve, malo svita ima. Što vas asocira na Knin? Ne znam sad, crkva, molitva, crkva svetoga, i neka su parade i sve objetnice, to mi se isto sviđa. Ali iđe naprede, samo malo svita ima, nema posla, pa ljudi biže, to je najteže. A ovo drugo, sve lipo, sređeno, uređeno, parkovi i tako. Je, lipo, meni se sviđa. Evo da više puta, možda mi se zna jedan put, mada nisam odale ni iz Knina, ni Šibenik, inače to iz Perkovića. Jeste posjetili tvrđavu kad? Jesam, evo, srca sam išao gore. Samo ne mogu više hoda, bolu me noge. A tko bi rekao da je među najljepšima u Europi? Pa Kninska tvrđava, pa doista je. Što se tiče u Hrvatske gradova, najljepši mi je Split. Zašto? Pa ne znam, možda baš zato što sam tamo živio, radio u bivšoj Jugoslaviji i ošao sam mlad ovako kao i one. Tako mi ostao u srcu. A do duše svega ih hvala, jel da je najljepši. Jeste sad mještanin Šibenika? A ne, nisam. Tu ste u prolazu, onda smo vas ulovili prolaz. Pa za ništa, ovako malo, šetnjom. Sad sam u mirovine, onda mogu i ovako hodati hoću i idem u Split, idem, evo što sam rekao, u Knin i u Zadar i u Zagreb i evo sad idem put Austrije i Švicarske i tako. Vi znači stvarno uživate onda u mirovini? Pa jesam da osjećam se dobro i zdravo i to i to. Što biste poručili evo svojim prijateljima, umirovljenicima koji ovako baš ne znaju iskoristiti te svoje godine? A šta bi im rekao, nek putuju, jel? Kako vidio stranci dolaze ovdje, tako mi bi trebali ići, ali nažalost male su penzije naše ljudi, sad ne može se usporediti sa ovim ljudima, penzionerima na zapadu, razumijete? Ja nisam alkoholičar, nisam pušač i volim šparati, volim putovati. Ima novaca za to. Evo, puno uživancije vam želim. I vama isto, svako dobro. Bila je ovo još jedna emisija, mi smo mali, ali smo veliki, poštovani slušatelji. Nadam se da ste uživali u današnjoj. Nova je na programu za točno 2 tjedna kada nam slijede uskrsni praznici. Hvala vam na pozornosti, ostanite i nadalje uz naš program.